الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si Koreano kaya bantu batano ko Allah. Gusto kaya salawatitan ko Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyamang niya kung si ko Allah. Mambugyan yusan so kalalintad na gusto kada aray-aray wa ginawa laon ang mga bangsa ni pagpamamakin gimanto o di na diimbantay sa diyanggay ang mga kakampat mga bandingan si Kwagamatan Wagama Islam apakapungo mga ulama yun sisingaran at yung kay Jam'iyatul Mostaqbal al-Islami agi so umpungan o mga bai sa diyang kay Pilipinas diimbit si kung mga bai o di na mga bai si Islam sa kay kuliling Pilipinas na si singaran at yung kay umpungan na iprampairan rakano so salamiran laon bangseran sa diyang kay Pilipinas na gusto makaliliw imanto si sangkay Pilipinas matatagukop imbarang mga country sa diyang kay dunia sampurna yan na so bangsa Maranao ayaman yan nagkarampayan si sadyang kay suara o mga ulama. Paganiron na diyang kaya gawin mantong nagyay so ika lima gawi Korean o kaya pakabukatan sa puwasa sang kay aragon asang kibuwa ko pat katos agu 30 Agusyo ko Hijriya Mana 2018 si sadyang kay miladiya na sangkay oras mga goy na palud na sadyang ko taditan di kaslasla si sangkay kaya sa gadrakatan kaya babarakat awlan-ulan Ramadan ginatan tanon yan na ay minigan natin rakatano na so miya kadakdakal mga kabarakat gumiya kadakdakal mga dauan gumiya kadakdakal mga ungan madadalmon aminigan natin rakatano mga urip no Allah isa sa minigan natin rakatano ang kay Ramadan na diyang ko takialayaman ng rakatano ko kabatya sa Qur'an Nagyanan na layaman tanong sa naginawa tanong sabab sa isa na nagkasanaan tanong mapurwa amal tanong makawamatano si Salong na Mauri na kanabamatag kiyuman ko kapanaduting bang ano mga amal tanong kaso Qur'an na sipatan tanong yan si Salong na Mauri mana sepatan na pagkaunutan tanong Qur'an si kusurga. Iti sabab akiyaturo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Batiyan watigyan sa Qur'an pamatanas kanyan napakatalima si Salong na Mauri sepat niyan so mga bulayo kaya o di na sepat niyan so mga papasang kapamatya sa Quran ginan maurip no Allah imanto pamagusin tano sa makampat gyang kay akipapantang tano ko Quran na gusto Kambilangatawi tanon
Sa Qur'an na kaya pantagan kiniturun nun sa diyang kay dunia na kaya pantagan Laylatul Qadr. O di nagagawi. So Laylatul Qadr na si miyakampakan si Ramadan na si makabupon sa Qur'an si Salah Mahfuz kinwaro Jibril alayhi salam na inibabayan si sa Baitul Izza at awan tanong diyang kanan ang kapuruan ng mga langit na san matatago sa Baitul Ma'mur. So Baitul Ma'mur nagyanan so darpa ron di panay haji so mga malaikat naguron di pa magamal sa mga malaikat naguron na pagkatimo-timo sa mga malaikat uman alungan na Jumat paguluan ng siran o mga malaikat dataro Jibril na gusto Mikail na gusto Israfil. Yang kota Baitul Ma'mur na kababaan yan ko langit akatampar sa dunia so Baitul Izza na so Baitul Izza na karoon yan sa dunia as kanyan matatampal sa kay dunia o mga langit naroon inibaba o Jibril sa Qur'an na so kiniyuman yan ko Qur'an na initurun yan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam so Qur'an ko kaya pakat kaya subuon no Allah kaya balian yan na Nabi gusto kaya balian yan na Rasul na inipon roden na miyaka 23 na saginto na no Jibril alayhi salam si ko Rasulullah so kiturun yan ko Qur'an sa sinyan din data si ko kailangan o mga manusia puun ko sukuan o Allah subhanahu wa ta'ala so kapuro kabarakatu Qur'an na lang na kiyaw kita niyan na paledon mimbaloy ating dusrabaw. Paganayon na suminyap ko Qur'an, ang malaikat wa Allah aso Jibril na miya balawis kanyan at dato o lamuan o mga malaikat. Na so gagawin kaya pantagan aron initurun sa Qur'an pambatuan sa Laylatul Qadr na mimbaloy mambuwa dato lamuan o gagawin si kusod na saragong. Na atawan tanong aso mga kaadno Allah ta'ala na minda datuay so gagawin ron na dato yan na so Laylatul Qadr na so kadondo ko saragong na dato yan na so Yawm Arafah so kapag ukop sa Arafah nagyuto idato lamuan o kadondo ko saragong na so iko kabarakatu Qur'an na so kaya turunan nun ayamanan yan na Nabi aso Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mimbaloy mambu adato o langwan o Nabi gusto langwan o Rasul sabab sa diyang ko to kiniturun nun si Qur'an na mangurip no Allah miyata guru katano sa Qur'an minisampay rakatano Koreano miyaka 20 agutuluragon kaya saginto naon o Jibril na mimbaloy mambu so mga ummatu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa katano ayawanan yan na taralbi kulangan umat ay katataralbi niyan si kulangan umat na kagya agyang ko to kaya baluitan wa ummatu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukap kabubay Rasul si kapag kabubay wallah si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyunuton
ron sa mga umat yan, miya baluitan mambu pagkabubian mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya taman kapkabubi wallah si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lang wala nabi na igirati alwan yan siraan na pembetun yan sa mga ngaraniran. Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa na Maryam. Okay, naigirati alwan yan sa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay kaptilwi niya noon na katalo sa ayamanan niya napakatatayan. Sa katuruan Allah Ta'ala sa Qur'an, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir, Ya ayyuhal nabi. Dia na ni katalui wallahu ta'ala kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam din yan betul udi na pakatarsik sungaran unabi niyan pagkababayaan yan. Giyanan sa Qur'an na niya kataling umarakatano asasalaan si Salah Mahfud, nasasalaan ng mga malaikat, nasasalaan o ayamanan yan na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sampurna ko mga umat yan, mga sahabat yan na ayamala nasaslaan si sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala sa ayapat o trakatano kaya taling umaansang ka na Qur'an na pislaslaan tano sa tarto. So imanto na ginan mala ako magusayin tano imanto saan kaya makampatawaras agyang ko to Kambilangatawi si Qur'an. Paganoon na miyaturo Allah Ta'ala agyang ka na nakapumbati at anong sang ka na Qur'an na ginanay pipupuruan adagangan ada kalapisyan. Langwan o dagangan kuliyaw pa na adan akaluginian, adan akap kalapisyan. O gayit na so kabatya sa Qur'an na daganganan ada dun amay tubu akalapison. Diyanan mambu nilaitan mo sa Qur'an na ayabu simba amal budang galbakan o gayet na pipupuruan amapuro ibalas. Miyarwenan Allah Ta'ala sa Surah Fatir ayat ay ka-20 siyaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Mananian na mata-mataan aso o sirano to mga tao pembetian niran sa kitab Allah yaitu sa Qur'an nagu initindigiran so sambayan yaitu sa 5 waktu wa anfaqu mimma razaqnahum nagu miya mamagaysiran si ko iniriski mikiran yaitu so di kan diakat o ad na mga tamukyan na gusto di ka sisirka o mga tao malagi din so sirka ayamanan yan na wajib gusto sirka sunnah mana ako pumagaysiran ko mga niskikiran wa Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya sa masran ako mapayan yarjuna tijaratan lan tabur na dia mga tao to na miarapiran o di naarap niran si arap niran so si Allah arap niran at yung kuto at dagangan adadun kagkalapisyan. Allahu Akbar. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا
تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله mata-mataan aso sirano tua mga tao pembetian iran so Qur'an kitab Allah nago initin digiran so sambayang nago miyang magaysiran si ko pagkunganin iniriskya mikiran sa masulan ako mapayag na siran na maarapiran si ko Allah sudagangan adadan kakelapisyan. Allahu Akbar. Mangurip no Allah dinan itaman kapuro asimba diyang gaya Qur'an pihak ibarat Allah Ta'ala sa dagangan ayabu dagangan ada kelapisyan sebab sa diyang kutu kalayan ibalas may tuagal bukon na ipapuruan ang mapuro ibalas go igira pembetian sa Quran na isa utop kailian ko tanda o tao suminap ko puso yan sa parataya isa utong pagkailian ko mga tuos sa diyang ko tatao na siyuda na parataya sa puso yan hirap pembetian sa Quran na di pagapas sa puso yan pelamak suaya mananya na puso yan nago pesengkop sa pito lapis beranian si ko paratian yan ko Allah subhanahu wa ta'ala na upun dataruto na diyong ko tataw na sumyol doon ko puso yan so tihayaw paratiaya niyalunan Allah ta'ala sa suratul A'raf ayat ay kaduga to sa gupahan niyalunan Allah ta'ala sa suratul Anfal ayat ay kaduga adyong ko to akawabaloy o Qur'an atos sa siyod na paratiya so tao igira man ito lumim kon sa puso yan innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum mata-mataan aso o mga mu'minin o di na mata-mataan ay mga mu'minin na so mga tao idha dhukira Allah igira niya aloy so Allah wajilat qulubuhum na amanan yan na petumbagan sa mga puso iran mana igira mialoy sa Allah na isa manan yan na igira biyatiya sa Qur'an o di na igira adan miyang wasyat ini pangusyat yan so mga katuro Allah o di na igira miya banding so mga qadatu Allah subhanahu wa ta'ala na dito pagkasabapan sa diyang kutong kapkatambag diyang kuta puso mana apa na nabadin sa mga puso iran o di na diga pagapa sa mga puso iran ang kuto mga tao nakarina sa gito na siran na mga mu'min وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا nago igira manutong biyat yakiran sa mga ayat Allah mana na sa mga tanda Allah na biyat yakiran o di na sa mga katero Allah na biyat yakiran di nan makap mamana sa diyang kutuwa kapung biyat yakiran ko Qur'an agyasan matatago sa mga tanda Allah na gusto mga ayaman yan na mga katero Allah Antonip kaswiran igira biyat yakiran sa mga tanda Allah na dito bumarag sa mga paratiairan zadathum imana di magumanuman sa mga paratiaya madadang kiran wa ala rabbihim yatawakkalun naku sisiran ayaman yan na sasarakan si kutuhan iran mana asisiran sa salimbutan
nagu ipapaladiran asarakan aginawairan sa ikutuhan niran. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون mata-mataan ay mga mu'minin alladhina idha dhukira Allah na sa mga tao igira mi'alui su Allah wajilat qulubuhum na pitimbagan sa mga pusoiran wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana nagu igira manutung biyat yakiran sa mga ayatu Allah na mamaguman so paratiyan mga paratiyan wala rabbihim yatawakkalun nagusisiran ku Tuhan niran ayaman niyan nasisarakan mahurip no Allah si ko isa ko mapuro Kambilangatawi ko Qur'an at yung ko to ay gira pembetian sa Qur'an na ipatupalak o mga tao so mga katuruiran, mga bitiriran sa dunia na ibarat upamang ko si ko kalilimod mga manusia ibarat to kakuing nagurun biyatiya so para manuala sa Qur'an na andirin kapagpuon ka-announce o mag-announce betian sa Qur'an na ayadan patut ko pisa katawan sa diyang kutadarpa na itapalakadan sa mga bitira sa dunia itapalakadan so di ka pamagtunga na gusto di ka tatawaga na gusto di ka sambisa-bisa bitira o kalalimod kagyuto'y kaya tarutop o ayaman niyan na kiaslasla ang kasi ko katuru Allah subhanahu wa ta'ala. Diyang ko to na benar kayak betiya ko Qur'an na manusia datar ka. O gayid na soong katuru na lagang buwar ko na manusia. Kaso katuru ko lapalian na gusumanan yan na ayaman niyan na paled no tupun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miyan turuak na yan, kagiadan, apka salak, apka darpanak na mga kalilimod sa kakuing, kalilimod sa kandeto, kalilimod sa mga graduation, gusto mga persan na kalilimod na igira sisipatan akong paganay, miyaloy ang betian sa Qur'an, na langon, bariadat nun si kutuhan yan, na tumipadang sirandan nagupamamakinagnirandan sa Qur'an. Langong paman, ayamanan yan na madudunyam. Sa diyang kota kalalimod, ako daon so salaslayan si Kuala. Na may ilain ka, adin na inikali ng kota diran di kang bibitirain, na gudadun inikasalin. Adiyang koto adiran di katutawaga. Ginan kuwantanuanan do asiyanan matatago ang kanan alalangan wala si sa suratul A'raf ayat ay kaduga to sa kupat sa katuron wala A'udhu billahi minash shaitanir rajim فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Ituro wala. Ano rin yung kapituro ay wala. Kena ba ini pituro lama? Udinak na ba pituro manusia? Udinak na ba matag so nabi mituro? Kasulun so Allah. Wa idha quriya al-Qur'an. Gu'igira biyatiya sa Qur'an. Fastami'u lahu na pamamakin kanuro.
Allahu Akbar. Makin kenurun na dan yang pensana yang mutaketro yang sa pama makin ganyo na ini sumpat yan na wang situ mana wang situ na ito pelakso ka bibitiray ito pelakso mana niyan na lawan bitira si dunia ka tulagusan si sadyang kota kapo makin ga ku Qur'an. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Igirati wallah tapong batian sa Qur'an udi nagitian sa Qur'an na pamamakin kanuron nago raranak kano la'allakum turhamun o bakalo-kalo na ipangabdi ka no. Mana niyan na isa niya sa butruhong na pagangkat no Allah Ta'ala so kapdiyan na gusto mo yan sa ikotawa di po maging nagkukuraan na gusto tao adan yan mana niyan na gunakan sumakat terus sa dunia kasasarangan niyan sa kubatiya sa Qur'an. Si kurero ito mga urip no Allah na pangaluin tanudan na diyang kaya mga sabda ng Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam may pantag sa diyang kutong kapag dati si Qur'an na gusto mga bala so kapabatiyaon miyalo yung Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Mereka pun tutul ki Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa mata Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitro yan sadun sa batian yan so sati mana batang si ko kitab Allah mana sa Qur'an na bagian yan so sati man amapya na so sati man amapya na bulwin wallahu ta'ala sa pulu amapya. Dia kena tiga na petero ni basu alif lam mim na basati mana harf. Okey na su alif lam mim na sati mana harf su alif na gusati man harf tigian sulam na gusati man harf su mim. Allahu Akbar. Sama nutu na jangkut alif lam mim na 30 amapia. Usi sadiang kaya dunia na antun ay mapia sang kaya dunia ibarat mapia. Ibarat mapia sang kaya dunia na miaka kuaka sa ayamanan yan na pamilyang ka mapia na giyang na isa-isa benuta mapia udi na miaka kuaka sa tamok miaka dakdak na isa uta mapia udi na miaka kuaka sa digring ka kaya bobean ka, miya bugadu ka, miya doktor ka, miya ulama ka, nasa manuto, nasa timang bednuto mapia. Okay, na diyan kaya mapia, na yakaw na ini, na mapia, sang kaya dunia, na aya sampurna yan, na so taguang kota mapia, umani sa timanun, na siga kilay sa dungan mauri. Na maurip no Allah, gede-gede niyo bala sa diyang kutong, asal kata dia tiaka ay kadakul harfian ay kadakla batang yan kenapa kalimah ka batang adiyong kota bismillahirrahmanirrahim na ay madadal sana batang na 10 gulo mapia nasa manutunaw takpang ka 10 na mimpuli amagato sa gulo pulaw mapia adiyong waki abati ang ako bismillahirrahmanirrahim. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itero Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayam mapiar kanu makna askanu alawan amang matian ayam mapiar kanu ayam pipu puruan amapiar ko sakanu mga ummatan naso pumbatia piagana diyan sa Qur'an na urian yan na ini pamangdo niya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ayam mapiar kanu naso tao piagana diyan sa Qur'an na urian yan na ini pamangdo niya. Mana ini na mapiar din ayong kutong piagana ka sa Qur'an na biyaka minilang ka sa Qur'an ugahid na yaka katarutok o kakibaluin ka padsi ko mapurwa ummato Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mabalay ka miya kalangang sa Qur'an na madakal mambu mapakalangang ka sa Qur'an miya balay ka mapiyay kabatiya sa Qur'an na madakal mambu mapakaswa ka mapiyay kabatiya sa Qur'an miya balay ka pagkatapsir ka sa Qur'an na madakal mapakaswa ka tumapsir sa Qur'an dinan pibida no matag miya kaswa ko Qur'an gusto miya kaswa ini pamangdo niya sabab sa lawan apya mangdo niya nun nagkakuha niyan subalas ada tarubalasiran na sudah pamangdo na yabo miya kuha niya na balas na subo subalas o ginawa niya go miya ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Pitur Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ikepesisigian da ikesigi arwah sajam kutu dua susun. Miali Rasul sallallahu alaihi wasallam diam kaya dua susun tu ni paganeron na aya pagane kesigi naso tau abigan wallahu taala sa ilmu Qur'an na sepanjang na dinyan di inggulan o di na pumbatian yan sa Qur'an si ko mga kadaon daw na gusi ko mga kagawi ikadua ikasigi na sutawa digan wallahu ta'ala sa tamo na sinyan inusar si ko ayamanan yan na lanan si ko Allah ko gagawi daon daw ginan duung ini pangusia terkatanu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikasigitanu dan yang terkatanu teruai kasiginiu so tamok kasiginiu so bulawan perak kasiginiu so kadato kasiginiu so ayamananyan na piberang mga kampihan sa kaya dunia kasiginiu so madakla pamilya kasiginiu so kawarau di Peter terkatanu na dua-dua pesisigian niyo ikasiginyo paganeron sutao ini bagairun wallahu ta'ala ilmu sa Qur'an na pumbatian yan sa Qur'an si kugagawidon daw nagum di niya ninggulalan sa Qur'an si kaganyan kugagawidon daw ikadua ikasigi nasubigan wallah sa taamo aping gusto niyan si kulalang ko Allah ko gakawi idaunda mga ulit no Allah mialwi pan o nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyan ko itong aking bagi-bagian yan si ko kumbati ako Qur'an sa pat-bagi pat susun sukbati ako Qur'an paganeron na mu'min pumbati sa Qur'an ikadua na mu'min dimbati sa Qur'an ikatlo na munafiq pumbati ako Qur'an ikapat na munafiq dimbati sa Qur'an
na pamakinagantano. So, ang mga katigang kirang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kananapat susun ay manan yan na mga manusia. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amannya na mengurip no Allah na piyaka sa ibarat Rasulullah so mga manusia apat siran susun ko kipapantaganiran ko Qur'an paganayron na ay ibarat at tigyan mu'min pumbatian yan sa Qur'an na datara na natigyan manahing o pamumulan utrutya adyong ko to utrutya na mamot pamumulan na mapiapan mapiapan itaam Allahu Akbar liyo ko kamutian na mapiapan itaam yuto kay ibaratan ng mu'min pumbatiya sa Qur'an na sukmanatigyan sa mu'min adim batiya sa Qur'an na datara na natigyan manai o tamra manang ko tamra na yuto so tigtano kurma adyong kuto kurma na daban yan baw na baunta naman ang kota kurma kadaban yan baw ugay na miyaka misitaam nagyuto sa mu'min adibot ya sa Qur'an. So panatigyan sa munafiq pumbatiya sa Qur'an na dataratigyan ng pamumulaan ar-rayhana adyong ko tarayhana na miyaka mutmut ugay na miyaka paypayt. Nagyuto sa munafiq akbatiya sa Qur'an mamot akit kibayang berulagamian ugay na miyaka paypayt so mga galubukyan sabab ko o kambaradusan yan. So manatigyan sa munafiq alimbat yan sa Qur'an na datarot at tigyan manayo handala agyuto so pamumulan miyaka dad na bobo niyan na yamanan yan na miyaka rataratap ni ta'am. Allahu Akbar. Sa mananan naginan so patsusun manusia kukipapantandiran ko Qur'an. Mahurip no Allah na lakaantan wadyang kaya may pantag sa mga pad ko aturan akang bilang atay ko kapabati ako Qur'an. Pagkanaron nasangkot akang bati ako Qur'an na ubang ka pakalilipati ay pagampaganay punggulaulaan ka na diyang kutong kapagabdas ka. Allahu Akbar. Langon kitab sa dunia na ayabu ini paliugaton so kapagabdas sa kabatiya mo na sa Qur'an. Langon kitab ko dunia na ayabu ini paliugaton din kepakai ubang kamasku baka di makapagabdas na sa Qur'an. Sa kiyaturon wallahu ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Dadan apakasukuon sangkanan al-Quran ar-ruar kusiran utong makasusuti mananyan na kipa kapagabdas ginan ipagampaganay sarat ko kambati ako Quran. Ikadua na amay ka
kaptan ka din sa Qur'an, kagbatian ka din, na gaangan ka pupuso ka, o di na peniyatan ka, agyang kuta kambatian kaon na tubuh halos swaswat ka ku Allah, o di na tubuh halos asimbang ka ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sa ginang buhay miyaton pembetian ang kitab aso ka pembetian na simba datar ka no tumitindig sa sambayang datar ka doon mana niyan na kapapantagan di ka din dua datar ka no kapapantagan di manasbiya datar ka no kapapantagan adi makimbitiray ko Tuhan ka. Iti sabab adyang kuto apniat naka aswaswat ka ku Allah ka ada na mabalui so langwan o pisiti mananabatang yan mapurwasiba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan paganaron adyang kuta ka pagabdas ka dalilanan adyang kuta ka pagabdas na si sakaturu Allah ta'ala suratul waqi'ah ayat kapito puluh pito. Innahu la Qur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Na ikaduang adyang ko ta pag-ikhlas ka sabab sa kanya pitruanan o Allah subhanahu wa ta'ala sa Qur'an ayapu katiriman yan ko mga simbatan ron nasa tiyubu halos tanu aswaswat tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ginan amaran yan na ini subukiran arwar sa kasimbairan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa tutubuh halus niran aswaswatiran ku Allah. Dina. Ikatlo na ay asulut tantanuan ditaran na sunditaran halal lumpio nagusoti nagupagkababayan tanuan ditaran tanu sangkot wa kabati atar ko Qur'an. Ubang kasuluta so ditar na kang katawan kang adun ayaman niya buring yan adun diunsuti o di nanditar na kang di ka sigurado ito na ipakapon yan buwid si pungko haram dali ka pakayuta sulot na ka sa kiyaturo no Allah subhanahu wa ta'ala si sa Qur'an sa suratul A'raf ayat 30 bisa. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ay buatan Adam na lang kanu sa katunutanos si ko amaran yan na kanagal niyo si ko diun diswaswatan diun dibantu-bantu sa Allah. Sama rin na diyan ko to kaya pananalo Allah sa buatan Adam na sulutan niyo so mga kanditar na niyo mga pipi ako mga ditar niyo si ko kandar pa yung masjid na diyan ko ta masjid ro na pada mana niyan maraga mana niyan na so masjid adi sembayan ikadua mana niyan na so darpa at yung dipudi-pudin so Allah subhanahu wa ta'ala na so kalangwanan na aya kabayar katanron Allah na aya ipender patanron ang ditar tanong na so kabubayan tanong na gusto suti ang ditar o di na lumpio ang ditar. Ikapat akang bilang tayo ko kakbati ako Qur'an na diyang kutong datanupan akada pa ko Qur'an na udi na datanupan kapuun magabdas na udi na miya ka pagabdas ka din na magusar ka sa siwat
sangko tuwadak kapan kapud pati sa Qur'an na magusar ka sa siwak. Okay, na dua tutulan sa siwak kanan, kagiman to na ay kadak lang mga nada Muslim sa dunia na dabon original na siwak, yung kota kayo betul sa siwak, ay nusaro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miyaka pia-pia akayo, miyato ng mga scientist at yung ganana kayo, na miyaka dakdak na bulong nga matatagoon na ipagpakapia o pagbubulo sa manusia. Gina ni nusaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyaka mutakayo igira manutong ini panisig uri na hinilimpyo sa ngipan na pakapia-pia so andu pagpakapuon sa Mario tao. Nago kasama panutusan ko to kapagpakapia ang kuta kabubulo sa manusia na gusto kapagpakapia o ngipnian na gusto ngarian diyan ka na siwak na dasang kaya mga intino da pamumulan taluron na ay misa sambitan ron na diyan ka na napiyang bala ng manusia mga bras na diyan kuta bras na kapakaluto saan si kudang kapangapagabdas o di napiya makapagabdas kandang nambati ka sa Qur'an na miya mumuka o di na miya maras kadaan na kabubati sa Qur'an. Ino to na adat tanong sang kuto Qur'an kagi Peter Rasul ay alala ng Qur'an na sumangarita no na lumpiyo aka sa gudun o mga batang Qur'an. Miya Rasul sallallahu alaihi wasallam inna afwahakum turuqul Qur'an fatayyibuha bisiwak. Mata-mataan na sumangariyo na mga lalana ng Qur'an na lumpiwin niyo sa kanyan sa gulalan sa ayamaran niyan na siwak. Ginan mga na Allah. Miyaloy o Rasul sallallahu alaihi wasallam adyang kutong antulinina na kausar sa siwak nawatigin man na yudok so kagpakarbiniyak ko mga umatakan na turunak ng kinang ng mansirandin sembayang na musang siwan sa siwak na yung tasambayang roon na padro so kabate sa Qur'an na umangkad bate sa Qur'an na musar ka sa siwak o di na pambras ka kag yuto piyang isa ng tanong Rasul o di taron yan tanto kagpakarbini na ipaliwgat yan rakataro to لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة ودير natin kapag sa mga umatakon na isugwa kang kinan so kaplumpi wairan ko ngariran o di na sungip niran ko uman siran din simpayang na musa siran sa siwak na palapan sa diyang ko to Kambilangatawi ko kabati ako Qur'an adyong ko to kapag puun ka ko tagun-tagun na kapag puun ka mati sa Qur'an na si kapag na magpuun si ko kapumugaw ka sa saitan ginan yabinan Allah ta'ala si sa Qur'an فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم mana yan na ihiram betian ka sa Qur'an na daang kadin lindung si ko Allah puon si ko syaitan aprajaman mana yan na diyan ka na audubillahi na syaitan rajim na singganan ko paganya kapagpun ka na di nga kabatia si ko pad mana yan na mga sura sa Qur'an ay ginawang punga si ko sura sa kanan na Qur'an na ayaw kabatiya ka na so bismillah okay na iginaman ito miya putol so kapatiya ka ko Qur'an ka na to miyalor ka na miya kabitiray ka no daan na magpunga na da bismillah ayaw kapunan ka na a'udhu billahi minash shaitanir rajim o di na to minindag ka miyagabdas ka peruman na sumpatan ka sa kabatian ka na yabo kabatian ka na a'udhu billahi minash shaitanir rajim o di na
Adan aginatan ka, kinuwang ka, na mini kasaba pa ito sa kaya puto na kapabatiya ka sa Qur'an, na diyong kutong kapumbatiya ka, na sikap man makapungo, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, na iginaman ito siku puna ng sura, na ayabong batiyan ka na Bismillahirrahmanirrahim. Berkan sa Kambilangatawi isang kana na Qur'an na diyong kutong kambatiang kaon na pumakal nanay na ka pumaka ayaman niyan na pumaka lumbatan ka so kabatiang kasi ko Qur'an sabab sa pitru wallahu ta'ala sa suratul Muzammil atay kapat at yung kuto akya panginsaran yang drakatan ron sa pumaka lumbatan so kapbati ako Quran na pumakatugot akan so hurufan yan sa katuron mo Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim warattilil Qur'an tartila batian yun sa Quran sa kabatiya amaran yan na malumbat kay impidan dinan isa di mi knong o sabad si isang kaya mga masgitan na diyong kuto aad na mga imanto amya mga ibago diran dito roon miya makalangag sa Quran tabi ako ko diyong kyulola na isa sa niran sa katasmiya diyong kuto diran ikapangimami ko mga manusya ay manamuta katasmiya na diyong kuta tanto magaan akapumbateran ko Quran kakagidiran kapasad sa kapkuriksyon na kirano gurwiran na sa manuto na ayran initapos ko kapagimamiran ko mga manusya sa harap-harapiran sa lamuniran mabatiya sa Quran na madaklan niya kakustyon doon na metro akong na tarutuputo aribat tarutuputo aribat ilay nun sa mga limtan na piyaga na diran so agama ayan nakakbateran si Quran igiratarawi na datar sa kakbateran nun si ko Aisha sambayang ayamanan yan na sambayang Aisha sabab sa kanyang kutong salatul Isha nagyuto inukita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ibarat na guminiraw so o Rasul biraso Allah waratil Qur'an tartila na asiko alhamdu na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin makapitong kauto ni ginawa o di napiapan panarapsan kauto na kailangan aso di magaan at di malumbat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين inan amaran yan na taksang ko takakbati ako Fatiha kapakait man panarapsan ka pa ka anto na niya ba na panarapsan ka ito ugay naknabagkalin so kaganyan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yenan kabatiya ko Quran igira di tetaraw yataw udi na di tetahajud taw
Ada tarap sa kapabatiaon ko mga paralo ay papakatalog sa mga batiaon na YouTube amya kaysa na adan kaya uno tanong mga bangsa tanong mga Muslim dietian ang kuto miyagi mam sa tarawi na tanton yan den riapidu adiyang kota kapag imamian na miyaka buuman sa mga Muslim na miyaka isasiran ko mga ulama tano na miyaka permarangan sila miyaka lagi-lagi sila sa sembag sa yuto na yuto kapakan mangurip no Allah na pembetian tanong sa Qur'an sa kabatia amalanat kakagyuto ikabaya wallah kabatiatan ron ibarat والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين هنا إبرة قبتيا آمرنيان na manumbat akabatiya ibabagay nun so hukuman o mga hurufan yan nabuusar nun so manayo ang mga lagam upno keparo na makaayon si kumanan yan so makapmamana sa mga rarang ito Allah na ipupuro so lagamon na sumakap mamana si kumanga naraka na ipupuro sulagamon na sumakap mamana si ko usurga na ipupumakay na iron sulagamon dinan na perbensakan bilang atay si kwakbati ako Qur'an na yung kuto katatay ko Qur'an na di kepakai o basa Qur'an na baka betal din si ko papan o di na betal kasi ko simento flooring o di na si ko maubadar pa di ayang mapya ko Qur'an na papala din sa Qur'an o di na ibo betal si ko pambetuan ng mga lokasal lihar ewan na niyan na yuto mubetalan ko Qur'an sa kasasalawang di ka ba kay ubas sa Qur'an na itar ka kuigan ka na muntod ka mabukuigan na betian ka napaka ayaman yan napaka-diletar na kasaka puro ginawa nga sa Qur'an di ginan pansakas la ko Qur'an o di na nigina ko na pumati sa Qur'an na kagya adan akiawayan o daginatan yan na ini bagian sa Qur'an sa diyang kota lepas o di na ini bagian sa Qur'an sa kota sabayang maka mibubaru sa diyang taflori nagyuto na mapiro na kukuha ka din sa batugan ka ko Qur'an may pupuro maangkat sa diyang kutu flooring uuntudan ka kuwalay ka diyang kanan kibtad nun na di ka pakay ubang kababita di sa Qur'an sa mga libro sa dunia ay utar ka sa Qur'an nagyunturan ka ro sa libro sa dunia na dito ka pakay ay lang na sa Qur'an na siga kibtad siga niya ni mabuli aliyaw ulang-ulangon o kita babitaran ka so kapipiya isi kulagam na salin siniber ko Allah Ta'ala lagam ka na punabuntaman ang kasing kamaw sa pipiya sa diyang kanang kapumbatiang ka ko Qur'an di na ni pausaran kapipiya kulagam ka iniber ka Allah malunga mang gedagdaw da kanang bisa lagam mimbuloy ka manusia bud ni makatinias o di na so mga taudigan niyan sa lagam na sinya bud ni nusar sang kutong kapag idida sa dunia kapag idida ko mga kipa kasi sila idida ada niyan nusara si ko Qur'an dia mga tautu na tumo penada siram ki wallahu ta'ala sa suara o di nalagam o di siram turo Allah
nakanugunian sa mga lagamiran ay nagbikiran wallah adairan usara ko kiplagaman ko Qur'an miya Rasul sallallahu alaihi wasallam atigan zayyinu al-Qur'an bi aswatikum mananyan na penderaan niyo ko Qur'an sa mga lagam niyo. Allahu Akbar. Niya nyampan atigan hassinul Qur'an bi aswatikum fa inna as-sawt al-hasan yuzidu al-Qur'an hasanan. Penderaan niyo ko Qur'an sa mga lagam niyo pamata na so kapiyaw suara na pagkumanan yan so kapiyaw Qur'an. Allahu Akbar. Bilin na niyong kuto amya tiya sa Qur'an amya kapiyaw ilagam ada taro pagangkatan sa mga puso tanong datar uning gapagapas sa mga puso tanong datar ketalumanta so ayamanan yan nalungan na mauri na dataro pakitumpok so pamikiranta puso ta si kutuhan ta iyo taman raradang kutuwa kapiyaw lagam ini pirtaro Allah ugay na supman so makarataw lagam naigira ayam niya tayo sa Qur'an na datara diyong kutu at dataro petuyok na tigiran na anto na niba na mga bentong o di na tigiran niya ka krang-krang sisa pamakinugan ang kutu alaga niya na kanabarakap ka kurang iso Qur'an o gahid na datar o bida din agusto mapay kabatya dito yung kutu ayaman yan na lagam tanong na so Allah ta'ala na inipremisyan na rakatano pilagulbud niya rakatano sa mapay kabatya na gusto ka pa kapiyaw lagam tanong ko kapag batya ko Qur'an amay ko panamaran tanong sa keturun wallah walaqad yassarna al-Qur'an lidhikr saban-sab na pilbulbuda biso Qur'an seko pagana dun na yamanan yan na pagana din tanong sa pugusaran tanron sa mga pipi aswaratan na mahurip no Allah tinan bentingan tanong imanto sa sadyang kayi makampata oras apya magusay tanron sa Kambilangatawi sa sadyang kayi Qur'anul Karim kita basaslaan akaturu Allah subhanahu wa ta'ala na parang kinantanong diyang ko to diyon di kang garbo ko sabar tanong ayabu asasangan niran ko Qur'an na igiram yaw maso eleksyon kuha niran sa Qur'an na diran di isi sa paya dinan na peligruanan pituman tamananan paparangayan ayamanan yan na peligro agyang kanan kapuso raon sa eleksyon ni Bula parangay tanombrano at isir sa payan agyang kanan ng Qur'an misir pa isi kandidato agusi elektor sa dari ng butuan niya narwar kasadyang kota sumyapaw na sa kanyan magmunisyo pa yan na support niyan amay ko sa kanyan makataban o di na misyo pa siya manan yan na keda na gusi sinditan sa silpa ka sa Quran ay sa dangan makwa so niya na peligro na nagalabok mahurip no Allah diya manan ang Quran na baliwin ta na bulayo katano ang masapaan sa adong na mauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.